Evo s nama je i Nenad Bašić, šef stručnog štaba ekipe FSA Prijedor. Gospodine Bašić, evo zamolit ćemo za kratku ocjenu današnjeg gradskog derbija u Prijedoru. Pa da vam kažem, normalno poraz nikome nije prijatno, to je sasvim normalno, ali mi nismo danas došli ovdje u Vedrovo polje da odigramo jednu dobru utakmicu, jer znali smo s kakvim se kadrovskim problemom susrećemo. Znači bez 8 igrača standardni i faktički mi smo jednostavno bili prisiljeni da damo šansu svim momcima koji su rosteru tu u ekipi i da pružimo koliko toliko dostojan otpor. Mislim da je utakmica bila korektna, da je protivnik, nije tu bilo nikakvih, što kažu, gradski derbi, pa tenzija, ne. Čvrsta utakmica muška, Brdo ušlo dobru utakmicu, mislim, sa dobrom ekipom, realno oni imaju dobru ekipu, i ovo je jednostavno i rezultat i šanse i svega na terenu. Možda smo mogli kod tog penala, ali ne znam nija koju šansu da smo iskoristili. Na to sve povrijedio nam se u prvom poluvremenu, nam se povrijedio Babić i mislim da je tu jednostavno to prelomilo dalje tog utakmice. Je li važnije od toga svega što smo poslali jednu sjajnu priču sa današnje utakmice, gdje smo mogli zaista vidjeti kako treba odigrati susret, bodovi se pišu, sve je to u redu, ali ovi ljudi će sutra piti kafu zajedno. Da vam kažem, mi smo tu i surađujemo i svašta nešto. Ako je bilo nekih tenzija ranijih godina, ali ne znam da li su i to bile, da li su to nametnuti ili nekakve druge. Mislim da ovo je jedna pozitivna slika na kraju krajeva. Fudbal treba da šalje lijepu sliku i u svijet i vašim ljudima van granica i našim ovdje u gradu, znači da možemo da odigramo jedan derbi pravi, razumijete. Žao mi je samo, eto kažem, zbog tih kadrovskih problema što nismo bili u nekom sastavu da možemo jednostavno da pariramo protivniku na terenu koliko se moglo. To je to, razumijete. Mi vam se zahvaljujemo na ovom razgovoru, naravno našim komšijama želimo mnogo sreće u nastavku prvenstva. Hvala i vama. Do sljedećeg derbija Brdu želim uspjeh, nek nastave kako su krenuli, pa se vidimo dalje.